Мечітті жандандырып 5 вакыт намазга эле токтотуп койбой, көбүрөөк убакытты мечитке берейли. Рамазан айда көбүрөөк убакытты, акыркы 10 күндө этикафка отурганга аракет кылайлы. Ушуну жандандырайлы. Бул сүннөт, өчүп калган сүннөт. Акыркы Рамазан айдын 10 күн этикафы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма акыркы 10 күн этикафта болот эле да. Ифтарлык иншалла Рамазан айда пайгамбарыбыздын берешендүүлүгү күчөйүп кетчү да. İbadattın bardın küçüldü. Ramazan ayı gelerimine peygamberimiz belin baylaydı ele bekem. Bol. Sebepten elhamdülillah uşunday adamın işke girişkende türünüp girişesin o beldi bayla. Peygamber uşundan. İbadatka Ramazan ayı kütüp durat ele Ramazan ayda girişetin. Şunun için inşallah gelip durup videolarga vapşe katı söylebemiz. Ramazan ayının hurmatı menen şu tuğan videolar duruşmayla koyun şu bala çakan dele. Ramazan aydan keyin uruşan dep koyun boldu. Ha. Ramazan aydan keyin uruşan dep. Uşunday tarbiyalayt Ramazandan keyin uruşkanды vapşe unutasiz size. İşenip koyunuz. Kim peyli kopol bolsa, oroyu bolsa, makul bu. Ramazan ayda oңоло турган ay. Allah mağa da tevfik versin, sizlerge da tevfik versin. Elimizdin barına tevfik versin. Ramazan ay, давай, алдағанды тоқтата турган айда ушунчу. Алдағанды тоқтотойлучу, тамашалап деле алдабай эле коелу. Болду. Бирөөнүн айыбын вообще көрбөй эле коелу. Şu bir ay uşuga çıdaylı. Bir ay. Birinin ayıbını aytpayım boldu. Şu bir ay. Birinin menen uruşpayım şu bir ay boldu. Şu bir ayga tuğan çıdaylı. Mınандай tarbiyalуу, берекелүү, касиеттүү айда. Себеп дегенде бизге азыр оңой болот. Не оңой болот? Шайтан байланган. Башка айларда кыйын. Ачык эле айтайын. Барыбыз инсанбыз. Башка айларда кыйын. Бирок Рамазан айда ушуну ишке ашыруу оңой. Kur'an'da şır okup keten deseniz Ramazan ayı. Kaysıl ay? Ramazan. Arapça Kur'an okuyanlar kol götürsün. Arapça tamam menen. Bir götürüle. Maşallah. Da düşünün. Buna kalgandarız Arapça tamam bilmeyiz o. Ertenden emes, bugünden başta öyle hazır. Bugün iki tamga yürüyorum kettim. Jönle getip kalbay uygu. Alif, ba. O şöyle iki tamgası var. A, mında çizigi alif bolot. Mınday kıltırıp çizdirip aslında bir toçka koysa ba bolot. Bol ertege iki yürünüz. Kuda kalasa Ramazan'dan aldın, siz Kur'an'ın tamgasını 28 tamgasını bardın bilip alasınız. Büttü. Ramazan ayda akırın elhamdülillah orozosuz gelip tur meçitke 1 saat 2 saat Kur'an'a berip koyunuz. Ramazan pütkönge çeyin işenip koyunuz bana Kur'an okup kalmasanız mağa gelin. Kuda kalasa Ramazan'da Kur'an okuyunuz inşallah. Niyet var mı? Bekem cüreten niyet kılaylı. Bekem niyet kılaylı. Bunu erikti bekem niyet kılsaç anan işke aşat da. Ananın akırın oşu oydan ele kalasın. Nirba nemesi oydan. Yok. Biz mınандай kılып tutuyoruz. Ramazan ayda bol okuyayım. Erkekti olayım. Şu inşallah bismillah deyip birinci Kur'an okuğandı şu çeyresin Kur'an'ı. Kanday dedinizler? Tuğanlar bir söz aytayın. Ata babalar olsun bunday meşit görülen emez. Ötüp ketti. Ya. Azan ukbayla ötüp ketti kanca ata babaları. Egemendүүлükкө чейин kança meşit var ele? 39 meşit dep aytıldı. Qayerде? Azan mikrofonмен айтыла öyle. Tuğan bizge Kuday berdi. Tөгүп berdi Kudayımç. Aylanayım. Tөгүp öyle verip koydu. Mına azandın. Janında turup atabız. Mına dedi eç kimdir onu. Ayda polio bolчу ушул жаңар бардыгы. Kaçan kurulup başladı bilmeyim. Ben 89-жылы Бишкекке келдим эле. 90-жылы вообще иштеке жок болчу да бул жакта. Туурабы? Кечээ эле жакында kurulup баштаса керек эле. Канча мечиттер болуп калды. Ушундай мечит Аллахым берди. Байланышканга ахиретке да укмуш. Келиңиздер, бирибизди сыйлай берели, бирибизди мактай эле берели. Дастарконду жая берели. Маселен, бардыгы чечилет бардыгы. Дастарконду жая берели. Бирибизге ифтарларга карап туруп. Анан бирок дастаркон жайып эле турбай койбойлу да. Биз жайганды келсе биз кыргыз ушундай экенбиз. Же жайбайбыз, жайсак турбайбыз да. Андай болбойт. Мен алхамдулилlah ифтар кылайлы. Ифтардын сабабы өтө укмуш. Ифтардын сабабы укмуш. Бейбечаралар ушул жерде айылыңардын аты эмне бул? Конуштун? Алтын Ордодочу. Ким курсак ач болсо, бардын той козойлу. Кембагалдардын списогун алгыла бардын. Мына деп туруп. Күн сайын алхамдулилlah нан алып барып бериңиз. Садака кылыңыз таксыр, Ушу садака кыла турган ай, садака кылыңыз ушу Алтын Ордо кембагалдарга. Бар, билесиз. Бечералар бар, орукчандар бар. Орукчандарын зиярат кылайлы, көңүлдөрүн алайлы.
Ушундай бир Рамазандын шанын көрсөтөлү да. Ойбой, бул не деген ай деген. Бул Рамазан ай ушундай. Колдон келгендерди иншалла кечирип, маршруткалар канча? Мүмкүнчүмү кичине азмаз маршрутканы бесплатный. Аксакалдар, Рамазан ай бесплатный, давай, бүттү. Жума күн барыңарга бесплатный болду. Мына Рамазан айдын урматынан ушу сооп алайын деп кыласың да. Не алайын деп кыласың? Сооп алайын деп кыласың. Мына. Ушул жерде бардык коом ынтыбак болуп, урууларга бөлүнбөй, региондорго, областтарга бөлүнбөй, райондорго бөлүнбөй. Давай, баарыбыз бир алхамдулиллахнын бир кулубуз, даже башка улуттардагы. Не только кыргыз эмес, өзбек, тажик, казак, татар, дүнган, мыналдагы башка биякта мусулмандар бар. Баары менен бирдей болойлу бар. Рамазан айынын шанын көтөрөйлү. Рамазан деп барат. Иншалла ифтар кылып, дуа кылып, көз жашты төгөйлү. Дуаларда кемчилик кетирбейли. Ооз ачар учурунда дуа өзгөчө кабыл болот да. Ошол учурда көп телефон менен же курсак ачтык, телевизор көрөйүн деп. Мына телефон бардым өлтүрөт. Телефонду эле бир күн кичине азайтыңызгын, ошонун ордуна Куранга бериңиз. Болду, утасыз. Şu telefonda misal kança karayısınız? 1 saat karayısınız mı? Şu 1 saatin yarım saatin Kur'an'a veriniz. 1 saatin yarım saat Kur'an'a. Hareket kılavuz inşallah.